হব দশ কন্যার দৃষ্টান্ত কাঢ় বলি কহিলে কেমতি কাঢ়ি এণু বাইবল খୋଲିବାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡାକୁ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା। ଲାଭ ଅଛି କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି ବି ଗୋଟେ ଅଛି। କଣ କ୍ଷତି? 24 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଇଯିବାରୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ 25 ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଘଟଣା କେବେ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଶବ୍ଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାମାନେ 24 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ଅଧ୍ୟାୟ ମିଶିଥିବା ଅଧ୍ୟାୟ। 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ আগমন সম্বন্ধীয় কথা কହୁଛନ୍ତି ଆଉ 25 ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ আগমନ ବେଳେ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ 10 ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କ ସଦୃଶ ହବ। 10 ଜଣ କନ୍ୟା ବରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। मते टिके उत्तर देबे कि केते जण ढोलाउ ढोलाउ सोई पड़िले जोरे 500 जण केते जण 500 जण आउ टिके जोर रे 500 जण आउ टिके जोर रे 500 जण पडंतु 25 रो 500 जण बरंको आसीबार विलंब होते समस्ते ढोलाई ढोलाई सोई पड़िले। केते जण सोइले? जणे बदनाम हेछि माने ताको पूरा बदनाम कर दउ। 5 जण निर्बुद्धि तांको ही दोष लगाउछु। केते जण सोइले बोली कहउछु? 5 जण देखिला बेलु एमाने भी सोइछु। समस्ते ढोलाउ ढोलाउ सोई पड़े। अच्छा बरंग आसीबार कोलाहल हुए केते जण उठिले? को 5 जण पड़ंतु पड़ंतु आपण टिके चेता ही के थांतु। हां किंतु अर्धरात्र रे एही देखो बर ताहांको सांगरे साक्षात करिबाकु बाहर एपरि कोलाहल हेला। सेतेबेले सेई कन्या समस्ते उठी केते जण उठिले? समस्ते उठिले। बोलो आपण माने कोन किसे लांच पंच खाइ छै खाली 5 हो छ। समस्ते सोइले बरक आसीबार कोलाहल होते समस्ते उठिले। सुनंतु ईश्वर को लोक माने समस्ते निद्रा उठा पड़ो। जड़े हेले निद्रित होइकी रहिबाकु हबो नाही। काहेकि बर आसीबार समय पाखी गलानी। जदि कहीं निद्रित आपण उठिबाकु पड़िबो। प्रभु को नामर धन्यवाद हेउ। एमानकु किए उठाइला? मुआड़ को ध्यान दे सुनिबे। एमानकर निद किए भांगी देला? सेठारे लेखा अछि आपनकर ना लेखा अछि। एठारे केते जण पालक प्रचारक मान अछन्ति टिके हाथ उठिबे कि कष्ट दोछि आपन ठीक है हाथ उठे के भला बहुत बढ़िया थैंक यू 6 पद पढो। किंतु अर्धरात्र रे एही देखो बर ताका सांघारे साक्षात करिबाको बाहर एपरि कोलाहल हेला। से स्पष्ट रहि आपन स्पष्ट पढिबो लाइट पाखरे बोधे आपन बसंत एति अंधार अछि पछुको जानतो लाइट आसी हां
କୋଲାହଳ ନାହିଁ, କୋଳାହଳ। ଠିକ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆଉ କିଏ ପଢନ୍ତୁ, ମତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦରକାର, କାହିଁକି ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି। ଚାଟି ଗୁଡାକ ଲୋକ ଖସିଦେବେ ଶୁଣିବେ ଯୋଉମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ। ବୋଲୋ ୟେଶୁ ମହାରାଜ କି ଜୋରେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ପଡୋଶୀ ଲୋକ ସହିତ ଟିକେ ହାତ ମିଶାନ୍ତୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍ କରନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ। ହଁ, ମୁଁ କହିଲି ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି କୁହ ବୋଲି, କି ଖାଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କର ବୋଲି କହିନି। ଆପଣ ବେଶୀ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ବୋଲୋ ୟେଶୁ ମହାରାଜ କି ଜୋରେ କହିବା, ବୋଲୋ ୟେଶୁ ମसीह की, बोलो यीशु प्रभु की। ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ, ବରଂ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଳେ କିଏ ଆସିକି ଉଠାଇଲା? ଲେଖା ଅଛି 6 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧରାତ୍ରରେ, ଶବ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କେତେବେଳେ? ଅଧରାତ୍ରରେ। Praise the Lord. ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, 3 ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ଏକା ଧାଡ଼ିରେ ଶୁଭିଲା, ଅଧରାତ୍ରିରେ। ଏମାନେ ଅଧରାତ୍ରିରେ ବୋଲି କହିଲେ ଏମାନେ ଗାଢ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଅଧରାତ୍ରିରେ ନିଦ ଟିକେ ଭଲ ଥିବ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ଅଧରାତ୍ରିରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦ କଣ ଶୁଭିଲା? ଏଇ ଦେଖ ବର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବାହାର। ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଲେଖା ଅଛି ନା ଶୁଣିଛି? ଏଇ ଦେଖ ବର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବାହାର। ଏମିତି କୋଳାହଳ ହେଲା। Praise the Lord. ଏ କୋଳାହଳ ଶୁଣନ୍ତେ ଆଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। Praise the Lord. Hallelujah. ମୁଁ କାହିଁକି ହାତ ଉଠେଇବାକୁ କହିଲି ବାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ କୋଳାହଳ କରିବା ଲୋକମାନେ କିଏ? ଶୋଇ ପଡିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପରି ଏମାନେ କୋଳାହଳ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଏମାନେ? ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ କିଏ ବୋଲି। ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ? ଆପଣ ମାନେ ବାଳକ ପ୍ରଚାରକ। ମୁଁ ସେ କୋଳାହଳ କରିବା ଲୋକ, ଆପଣ ମାନେ ସେ କୋଳାହଳ କରିବା ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ଶୁଣିକରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି। এইটা হচ্ছে ସେ କୋଳାହଳ। ଏଠାରେ 2 ଦିନର କୋଳାହଳ ଚାଲିଛି। ଆଜି କୋଳାହଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଳାହଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଗୀତରେ ଖାଲି ଝୁମି ଝୁମିକି ଗୀତର ଅର୍ଥକୁ ଭୁଲି ଯିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ ଗୀତର ଅର୍ଥକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣେ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ମତେ ଭିତରେ କିଛି ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଣିଦିଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଗୀତର ଅର୍ଥ ଆଉ ତାର ସ୍ୱର ସହିତ ଟିକେ ମେଳ ଖାଏ ନାହିଁ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ଆମର ବହୁତ ବଢିଆ ଗୀତ, ସେଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱର, ବାଦ୍ୟ ଆଉ ଅର୍ଥ ମତେ ଟିକେ ମେଳ ଖାଇଲା ପରି ଲାଗୁନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, তুই কোটি কোটি ডাবু রখি কোন এটা ডরবা গীত না ঝুমিবা গীত কোন? হ্যাঁ, এ অর্থକୁ বুঝিলে নাচি ହେବ কি? কিন্তু মিউজিক এমতি পকেই ଦେଇଛନ୍ତି যে ସେ ବାଡି କାନି ରଖିତା ସେ ଅର୍ଥ ଆଗେ ନାଚବା ବୋଲୁଛନ୍ତି। ମୋର ଅନୁରୋଧ ଗୀତିକାର ମାନଙ୍କୁ, ସଙ୍ଗୀତକାର ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଏ ବିଷୟରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ କଣ ହେବ
ଝୁମି 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 ଅର୍ଥକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। পেন্ডা পেন্ডা ডাবু রখি নরকে গলে গাই ডাবু গলে সে ডরি করি ছানিয়া মানিয়া হেই সবু টঙ্কা আনি করি দানরে পকেই দি করি কাপড় ফেরিবার আছে। বাহাঘর ভোজি মানকু পকেই করি নাচুଛନ୍ତି। গীত বহুত মিনিংফুল গীত, কিন্তু স্বর এমতি ହେଇଛି যে বাদ্য এমতি ହେଇଛି যে কেতে লোক সে অর্থ শুনি কাঁদুଛନ୍ତି। ମୁଁ ছাড়ে নাই प्रभु लोक माने किंतु प्रभु आम पिला मानकु आम भाई मानकु व्यवहार करूछंती। गीत मध्य गोटिए कोलाहल अटे। किछि किछि गीत लोक मानकु कंदाई दउछि। प्रेज द लॉर्ड। जो माने गीत सुनी कि अनुताप करी परिवर्तन हो जाउछंती। से गीत गीत नाही कोलाहल अटे। एमती एमती प्रचारक माने अछंती जो मानकर प्रचार सुनी के लोक माने परिवर्तन हो जाउछंती। निद्रारु जागी उठुछंती। ए माने कोलाहलकारी माने। अच्छा मते कुह, जणे प्रचार कला, जणे गीत गाइला, जदि से गीत से प्रचार सुनी की যদি জনে লোক নিজর নিদ্রিত অবস্থারু যদি জাগিলা নাই তাহলে তাহা কোলাহল হি নাই। আচ্ছা আপন মানে কহন্তু, আপন মানে মো পাই भी प्रार्थना करंतु, पानी बाबू को पाई भी प्रार्थना करंतु। काहे कि ए दुई दिन भलो कोलाहल आम द्वारा हेबार अछि। खाली आपण माने नाचिबे झुमिबे आ बाकी बेल को मुंडो हले हले पळेबे एमिति न हेबे। प्रभु एमिति करंतु खाली आसी नाय। जेबे जेबे जे कोनोसी प्रभु को दास माने मंचरे बेदीरे ठिया होती से माने ईश्वर को कोलाहलकारी हेबार अछि। सोई पड़िथिबा लोक मानकर निद भांगिला परि सेवा से माने करबार अछि। ए सबु सोईबा लोक को के उठै नांती। कोलाहलकारी मानकर कोलाहल बेस माने उठै गले। आ प्रभु ताहा करूछुंती। ओडिसा रे किछि प्रभु को दास मानकु प्रभु रखिछंती, किछि आराधक मानकु प्रभु रखिछंती, किछि प्रभु ताको सेवक मानकु रखिछंती जो माने वास्तव रे कोलाहल करूछंती। आ निद भांगुछि लोक मानक, निद छाडुछि लोक मानक। लोक मानक निद छडेबा काम ही एई दिन मानक रे दरकार। जणे जदि निदरे सोई पड़िछि भाबी देखंतु कोलाहल जदि हेबो नाई। मोआडु को टिके ध्यान रे सुनंतु। कोलाहल जदि हेबो नाई आउ कन्या माने जदि सोई पड़िथिबे बर आसी गले मध्य से माने जानि पारिबे नाही। एणु करी बरको आसीला बेले से माने सेमिति जानि पारिबे। एणु करी कोलाहलकारी मानकर निहाती दरकार। এই দিন মানক করে সেপরি প্রভু को दास मानकु डाकंतु जो माने कि लोक मानको निद्रारु जागृत करउछिते। मनोरंजन पई डाकिबे नाही, किछि गुटी नुआ सुनिबा बोली कि डाकिबे नाही। जो मानको वास्तव रे प्रभु कोलाहल करिबा पई आह्वान करछिते। जो मानको द्वारा लोक माने पापरु फेरुछिते, निद्रारु जागुछंती। निद्रारु जागिबार अर्थ कोन? निद्रारु उठिबा। मोर प्रार्थना अछि प्रभु तांको आगमन पूर्वे बहुत कोलाहलकारी मानक उठाउछ। आ से कोलाहलकारी भितरे हमकु भी रखंतु। आमे जुआडे गले भी कोलाहल हेउथाउ। लोक मानक निद छाडी जाउ। आज्ञा निद कोन? ए कोलाहलकारी तो हेले बालक, प्रचारक, आराधक, गॉस्पेल सिंगर, प्रीचर, पास्टर, एवांजेलिस्ट, बिशप जो माने कि कोलाहल करूछंती। आज अनेक बालक प्रचारक करू नाहंती कोलाहल। मंडली सोईछि ए माने आउरी ताकू कथानी सुनाउछंती। आउरी सोई पड़ो बोली कथानी ठीक शब्द की कथानी ठीक शब्द आउरी सोई जाउ। बुढ़ी मां माने पिला मानकु
हिंदी में बोलते हैं ना लोरी सुनाते हैं, ओडिया रे कौन कहते कथा में सुहाइबा ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। लोकल भाषा रे कौन किसी कहते कि आई माने अजा माने नाती मान को सुहाइबा ପାଇଁ गोटे गोटे गीत गाते ताऊ कौन बोली कहते? ठीक अछि। बेले बेले आमे बक्ता माने जदि खाली लोक मानू आउरी गाढ़ निद आसला परि जदि प्रचार करिबु ताहले आम पाई संतापर विषय। এই দিন মানকরে কোলাহল করিবা লোকর আবশ্যক আছে, কাହିଁକି অধরাত্রি সময় আমি ভালো সময় না 2000 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି। 2000 ବର୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, ସମୟ ସନ୍ନିକଟ, ସମୟ ପାଖେଇ ଗଲାଣି। ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଏଇ ପଦ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଲେଖା ଅଛି ମାଥ୍ୟୁ 3:2, ମାର୍କ 1:15, ପ୍ରକାଶିତ 22:12। ଏ ପଦ ଗୁଡାକରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସମୟ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶିତ 12:12 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। অতএব হে স্বর্গ ও তন্মিরাস বাসী মানে আনন্দ করো, মাত্র হায় পৃথিবী ও সমুদ্র তুম্ভে মানে সন্তাপর পাত্র, কারণ সময় অতি অল্প বলি জানি দিয়াবଳ আপনা মহাক্ରୋଧରେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଓଢାଇ ଯାଇଅଛି। ଦିଆବଳ ବି ଜାଣୁଛି, ଶୟତାନ ବି ଜାଣୁଛି ଯେ ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମାର୍କ 1:15 ପଢନ୍ତୁ। କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଏବ୍ରି 1:2 ପଢନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ପୁରା କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ କଥା କହି ଏହି ଶେଷ କାଳରେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ କରି ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। এই ଶେଷ କାଳ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ଆମେ ଶେଷ କାଳର ଶେଷ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛୁ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏପ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଗଲା ବେଳେ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଗଲା ବେଳେ କୁହାଗଲା ଶେଷ କାଳ ବୋଲି। ମାର୍କ ମାଥ୍ୟୁ ଲେଖାଗଲା ବେଳେ କୁହାଗଲା ଶେଷ କାଳ ବୋଲି। ହେଲେ ଶେଷ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣ। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଗଲା ସେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଶେଷ କାଳ। ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ, ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ, ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପଢିଲୁ ପରା ଏବେ ଶେଷ କାଳ। ଏସବୁ ଲେଖାଗଲା ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶେଷ କାଳ, ଏବେ କୋଉ ଶତାବ୍ଦୀ ଚାଲିଛି? एकविंश। माने शेष काल आरंभ होईकी 2000 वर्ष होई गला। एबे शेष काल नाही, एबे शेष काल नाही, शेष काल शेष सेकंड रे आमे अछि। एबे शेष काल नाही, शेष काल तो आरंभ होई यीशु को समय। मने करू तो 11टा ही जाईछि, 11टा ही की 59 मिनिट ही जाईछि आउ 59 सेकंड ही जाईछि। 12टा बाजिबा पई केते सेकंड बाकी अछि?
ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ସେମିତି ସମୟରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଶେଷ ସମୟର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛୁ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଗମନ କରିବେ। ଏଣୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାର କୋଳାହଳର ସଭା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଦ ଧରିଛି। କଣ କଣ ନିଦ ଧରିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବି। ଆଜି ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି। କିଏ ଶୋଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଲେ ଜଣେ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣି ପାରୁନଥିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥା। ଜଣେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେ ବୁଝି ପାରୁନଥିବ। ଜଣେ ମଦ ପିଉଥିବ, ଜଣେ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଥିବ, ଜଣେ ମିଥ୍ୟା କହିବାରେ ଲିପ୍ତ ଥିବ, ଜଣେ ଆଉ କିଛି ପାପରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯେ ପାପ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିବ। ଜାଣି ନ ପାରିବା, ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝି ନ ପାରିବା ହଉଛି ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରମାଣ କଣ? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇବଲ ଦେଖିବା। ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହୁଏ ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ। ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଢନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 9:25। ପୁଣି ସେ କହିଲେ, କିଣାନ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ, ସେ ଆପଣ ଭାତୃଗଣର ଦାସାନୁସାର ହେବ। ତଳକୁ ପଢ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, 9:24 ପଢମା। 9:24 ପଢ। ଏଉ ତାର ନହ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଆପଣା ପ୍ରତି କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ଆଚରଣ ଜ୍ଞାତ ହେଲେ। ପୁଣି ସେ କହିଲେ, କିଣାନ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ, ସେ ଆପଣ ଭାତୃଗଣର ଦାସାନୁଦାସ ହେବ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ସେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଣାନ ସେ ମୋର ଦାସ ହେଉ। 24 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ନୋହ ଆପଣା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ, ଆଉ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ଆଚରଣ ଜ୍ଞାତ ହେଲେ। ମୋ ଆଡକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କନିଷ୍ଠ ପୁଅ କଣ କରିଛି ନିଦ୍ରିତ ଥିଲା ବେଳେ ଜ୍ଞାତ ହେଇନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ଯଦି ଜଣେ ପାଳକ ନିଦ୍ରିତ ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀରେ କଣ ଚାଲିଛି ସେ ଜାଣିପାରିବନି। ଯୁବାମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। କିଏ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛି ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ। କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ନୋହ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତେ ଜାଣିବେ କଣ ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହା ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜର ଅବସ୍ଥା, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଦ୍ରିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥା ଯେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଦେଖିବା। ଏମିତି ହେଲା 19 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆପଣ ମାନେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। 32 ପଦରୁ 36 ଯାଏ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ବାପାଙ୍କୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରାଇଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ନିଶାର ନିଦ ହେଇଗଲା। ନହ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିକି ଉଲଙ୍ଗ ହେଇକି ପଡିଛନ୍ତି। ଉଲଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଅ କଣ କଲା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଲୋଟ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କି ପ୍ରକାର
ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଲେ ଲୋଟକୁ ହେତୁ ଚେତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହେତୁ ନାହିଁ? ନିଦ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ନିଦ। ବ୍ୟଭିଚାର ହେଇଯାଇଛି, ଗର୍ଭବତୀ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋଟ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ନିଦ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ନିଦ। ସେମିତି ନହକୁ ନିଦ ଧରିଛି, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ନିଦ। ସେ ଉଲଙ୍ଗ ହେଇକି ପଡିଛନ୍ତି, ଜାଣି ପାରି ନାହାନ୍ତି ଉଲଙ୍ଗ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ନିଦରେ ଅଛନ୍ତି, କଣ ଚାଲିଛି ନିଜ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋଟ ନିଜ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହା କଲା, ଯଦି ସେ ଚେତା ଥାନ୍ତା କରିଥାନ୍ତା କି? ଯୁବା ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଯାହା କରୁଛ, ପ୍ରେମ ବାହାନାରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହା କରୁଛ, ପୁଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହା କରୁଛ, ଜଣେ ଯଦି ସତରେ ସଚେତନ, ସେ କେବେ କରିନଥାଏ। କାହିଁକି ଜଣେ ଆଜିର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି? ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା ଭୟଙ୍କର ପାପ। ଲୋଟ ଯଦି ଚେତା ଥାନ୍ତା, କରିନଥାନ୍ତା। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ନିଦ୍ରା ଗୋଟେ ଏମିତି ବିଷୟ ଯେ ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ କଣ ହେଉଛି, କଣ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଜୁନସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲରେ ଜାଣିଛୁ। ଜୁନସ ନିଦ୍ରାରେ ଥିଲେ, ଏପଟେ ତୋଫାନ ଚାଲିଛି, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ନିଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ତ ସିଏ, ଗାଢ ନିଦ୍ରାରେ ନିଦ୍ରିତ ସିଏ। ଏପଟେ ତୋଫାନ ଚାଲିଛି, ସମୁଦ୍ର ପୁରା ଦର୍ଶନ ଗର୍ଷଣ କରୁଛି, ବଣିକ ମାନେ ସାମଗ୍ରୀ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜୁନସ। କାହିଁକି? ନିଦ୍ରା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଲୋକ, କେତେ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ ବୋଲି? ଇରାନ ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧ, ଇସ୍ରାଏଲ ସେ ଭିତରେ ପଶିଛି। ସେପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ଇଆଡେ ଗ୍ୟାସର ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ତେଲର ସର୍ଟେଜ ହଉଛି। ୟୁକ୍ରେନ ରଷିଆର ଯୁଦ୍ଧ, ବିଶ୍ୱ ଅଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଛି। एटम बम पकाइबा पाई बोली कोरिया छटपट होउछि। दुनिया रे शांति बोलिबा जिंस नाही। सानो सानो छुआ मानो को खाई पकाउछुंदी। एते अनर्थ अधर्म दुनिया रे बढ़ी जाइछि। एटा होउछि दुनिया रो अवस्था। मंडली भितरे पाखंड भ्रांत शिक्षा भयंकर मात्रा रे बढ़ी जाइछि। एबोली भयंकर समय आमे अछु जे आमे कहि पारिबा नै आगमन विलंब। एणु करी निद्रारु जाग्रत हेबाको पड़िबो। जणे निद्रित लोक से जानि पारे नै कोन घटुछि कोन हेउछि। प्रभु को लोक माने सामसन दलीलारो आंठुरे सोई थिला। शत्रु माने आसी करी तारो मस्तक क्षुर कले से जानी पाला नै। निद्रा रे कोन हुए जणा पड़िबो नै। से जानी पाला नै जे शत्रु माने आसी की मस्तक क्षुर करी दोछथि। से बुझी पाला नै, से जानी पाला नै। काहे की जेहेतु निद्रा गुटे एमिति अवस्था जणा पड़े नाही। सोईछि गाड़ो भितरे सुनो भयंकर एनॉइंटिंग पाइथिबा लोक सामसन, पावरफुल लोक सामसन सोईबा अवस्था रे सब शक्ति पळेला। मोर पालक बंधु मान को प्रचारक बंधु मान को मो खाली सचेतन पय कहूछि। यदि आमे भी टिके अवहेला हेबा सब पळेला। आमर आरंभ भल थिले यथेष्ट नाही। आमे सर्वदा जागी रहिबा पड़िबो। आमर बिगिनिंग प्राय समस्त भल थाए। अच्छा
ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଉଠିବେ। କାହା ମଧ୍ୟରୁ? ଜୋରେ କୁହନ୍ତୁ, କାହା ମଧ୍ୟରୁ? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି କଥା ଶୁଣିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ସିଆଡୁ ଆସିବେ, ଆମେରିକାରୁ ଆସିବେ। ନାଇଁ, ଆମ ଭିତରୁ ଉଠିବେ। କେମିତି କଥା? ତାର ଅର୍ଥ ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନେ ଭଲ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ବିଗିନିଂ ଭଲ ଥିବ, ପରେ ପରେ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ବିଲିୟନ କରି ହେଇଯିବେ, ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଜିହୁଦା ପରି ହେଇଯିବେ, ପରେ ପରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ବି ରେଡି ହେଇଯିବେ। ଏମାନେ ହିଁ ଭଣ୍ଡ ହେବେ। ଆରମ୍ଭ ଭଲ ଥିବ, ଶେଷ ଭଲ ହେବ। ସାମସନର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ଥିଲା, ଶୋଇବାଟା ଛାଡି ନାହିଁ। ଦଲିଲାର ଆଣ୍ଠୁରେ ଶୋଇବାର ମଜା ନଉଛି, ଏଣୁକରି ଶେଷ ଭୟଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା, ଶକ୍ତି ହରାଇଲା, ବନ୍ଦୀ ଗୃହକୁ ଗଲା, କାରାଗାରରେ ରହିଲା, ଚକ୍ଷୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, କୌତୁକାସ୍ପଦ ହେଲା, ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ଲୋକ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ବଦନାମ ହେଲା, ଅପମାନିତ ହେଲା। କାହିଁକି? ନିଦ୍ରା। ଯଦି ସେଦିନ ଶୋଇ ନଥାନ୍ତା ଏତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗି ନଥାନ୍ତା। ଯଦି କେହି ଅବହେଳିତ ହେଇକି ଅଛ, ଦେଖିବ ନାହିଁ କି ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। କେହି ପିଲାମାନେ ନା ବାପ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି। ସାମସନ ବି ଖେଳୁଥିଲା। ସାମସନ ଭାବିଥିଲା ବାପର ମଜା ନେବି, ପରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ବଳ ଦେଖାଇବି। ସେ ଭାବୁଥିଲା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। କେହି କେହି ବାପର ମଜା ନେଉଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଠିକ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତି। କିଛି ପାପ କରି ପକାଉଥିବେ, ଉପବାସ କରିକି କ୍ଷମା ମାଗି ଦଉଥିବେ। କିଛି ଭୁଲରେ ପଡିଥିବେ, ଅନୁତାପ କରିକି ଫେରି ଆସୁଥିବେ। ଏଇଟା ସାମସନର ବୁଦ୍ଧି। ପାପ କରୁଛି, ଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଯୋଉମାନେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଛଣ ପଟକୁ ଛିଣ୍ଡେଇଲା ପରି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଶୋଇ ପଡିଲା, ନିଦ ଆସିଗଲା, ଆଉ ସେଦିନ ତା ପାଇଁ ବଡ କାଳ ହେଇଗଲା। ଯଦି ତାର ଚକ୍ଷୁ ବୁଡା ଗଲା, ଏ ନିଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସମସ୍ୟା। ଯଦି ତାକୁ ବନ୍ଧା ଗଲା, ଏ ନିଦ ତାର ମୂଳ କାରଣ ଅଟେ। ଯଦି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଜାକ ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସେ ଶୋଇ ନଥାନ୍ତା ଏତେ ସବୁ ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି କେହି ବହୁତ ପାପ ସହିତ ଖେଳି ଖେଳିକି ଚାଲିଛ ଆଉ ଭାବୁଛ ଏମିତି ମୁଁ ସବୁଦିନ ଚଲେଇଥିବି, ଦିନ ଆସିବ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ହେଇଯିବ। ଏଣୁ ଆଜି ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ଯୋଉମାନେ ନିଦ୍ରିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ କ୍ଷତି ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନହଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ହାମ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା। କାହା ହେତୁରୁ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା? ନହ ଶୋଇଥିବା ହେତୁରୁ। ସେ ବି ଦୁରାଚରଣ କରିଛି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ନହ। ସେ ଶୋଇଥିଲେ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପିଇ କରି ଶୋଇଥିଲେ, ଉଲଙ୍ଗ ହେଇଛନ୍ତି। ସାନ ପୁଅଟା ମିସବିହେଭ କରିଛି, ହାସ୍ୟ ପରିହାସ କରିଛି। ବାପା ଉଠିଲେ, କ୍ରୋଧରେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ଏବେ ଯାଏ ଅଭିଶପ୍ତ। କେନିଆ, ନାଇଜେରିଆ, ଇଥିଓପିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଏବେ ଯାଏ ଅଭିଶପ୍ତ। ଦୁନିଆର କୋଉଠି ନଥିବା ଗୁଣି ଗାଳି ସେଠି ହଉଛି। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ HIV ପଜିଟିଭ ଆଫ୍ରିକା ଦେଶରେ। ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଖାଇବା ଲୋକମାନେ ସେଇ ଦେଶରେ। ମୂଳ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠୁ? ବାପାର ନିଦ। ଯଦି ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀର ବାପା ମାନେ ଶୋଇଥିବେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ। ଏଣୁକରି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କୋଳାହଳକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଦ୍ରା ଛାଡ଼ିକି ଉଠନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କ୍ଷତି ଛଡା ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ନିଦ୍ରା କ୍ଷତି ଆଣେ, ଭୟଙ୍କର କ୍ଷତି ଆଣେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ବଡ ସମସ୍ୟା କଣ? ଆପଣ ଯଦି ଅଜ୍ଞ ହେଇକି ରହିବେ, ଅବହେଳିତ ହେଇକି ରହିବେ, ଶୈତାନ ପଶିଯିବ। ମାଥ୍ୟୁ 13:25 ପଢନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଆସେ? ମାତ୍ର ଲୋକେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆସି ସେଇ ଗହମ ମଧ୍ୟରେ ବାଲୁଙ୍ଗା ବୁଣି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। କେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଆସିଲା? ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିବା ସମୟରେ। ଶତ୍ରୁ ଆସୁଛି, ଯଦି ଏମାନେ ଶୋଇ ନଥାନ୍ତେ ସେ ବିହନ ବୁଣି ନଥାନ୍ତା। ସାମସନ୍ ଶୋଇ ନଥାନ୍ତା, ତା ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ ହେଇନଥାନ୍ତା, ତାର ଶକ୍ତି ଯାଇ ନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଲୋଟ ଶୋଇ ନଥାନ୍ତା, ସେ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗି ଉଠନ୍ତୁ। ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 4-5 ଗୋଟି ଅର୍ଥ କହିବି। କଣ ନିଦ୍ରିତ? ପ୍ରଥମ ହେଲା ଜାଣି ନ ପାରିବା ଅବସ୍ଥା। ପଢନ୍ତୁ 28 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦ ଆଦି ପୁସ୍ତକ। ନିଦ୍ରିତ ଥିଲେ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତେ ଯାକୁବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ କହିଲା, ଅବଶ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ତାହା ଜାଣିଲି ନାହିଁ। କଣ ହେଲା? ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତେ ଯାକୁବ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି କହିଲା, ଅବଶ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ନାହିଁ। ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ବି ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ। ଆଜି କେତେ ଲୋକ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ହାତ ଉଠେଇବାରେ କଣ ଯାଉଛି? ପଇସା ଲାଗୁଛି? ମୋ କଥା ବୁଝିକି ଉଠେଇଲ। ଆପଣ ଆଣ୍ଠୋଇଲା ବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି। ଯାକୁବ ଶୋଇଛି, ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ନିଦରେ ଥିବା ଲୋକ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, କିଛି ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ପିତରଙ୍କର ଉଦାହରଣ। ବାହାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 7ରୁ 9 ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଣେ ଦୂତ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ପୁଣି କୋଠରୀଟି ଆଲୋକମୟ ହେଲା। ଆଉ ସେ ପିତରଙ୍କ କକ୍ଷ ଦେଶରେ ଆଘାତ କରି ତାଙ୍କୁ ଜଗାଇ କହିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଉଠ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଝଞ୍ଜିର ଖସି ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, କଟିବନ୍ଧନ କର ଓ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧ। ସେ ଯେପରି କହିଲେ, ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେହରେ ଚାଦର ପକାଇ ମୋହର ପଛେ ପଛେ ଆସ। ସେ ବାହାରି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କରାଗଲା ତାହା ଯେ ପ୍ରକୃତ ସେ ତାହା ନ ବୁଝି ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ଦେଖୁଛ କି ଏତେ ନିର୍ଦୋଷୀ ଟୋକରାକୁ ପିତର ଜେଲରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦୂତ ଆସିଲେ, ଆଲୋକ ହେଇଗଲା। ପିତର କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛି। ଶୁଣ, ପିତରଙ୍କୁ ସେ ଉଠାଇଲେ। ପିତର ଉଠିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ନିଦରେ ଚାଲିବା ଲୋକକୁ ଦେଖିଛ? ସେ ପିତରଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ। ନିଦରେ ଉଠିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାର ମେଲା ହେଇଯାଉଛି। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ପଳେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚେତା ଆସିଲା ଯେ ଓହୋ, ଏଟା ସତରେ ହଉଛି କି ନିଦ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ଏତେ ନିଦ, ମାନେ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ କି କଣ ଚାଲିଛି। ମୋର କହିବାର ଭାବ, ନିଦ୍ରା ଥିଲେ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ,
गिर्जा उपासना स्वर्गदूत मैंने आसती आप देखुं निद्रित लोग जापर निद्रित थे देखी हम पवित्र आत्मा गमनागमन कर समस्त जापर ना जी जागृत थी से जापर प्रभु काम करती शोवा लोक जापर ना एणुक प्रभु लोक मैंने आमको सर्वदा जागृत रहिबा पाई कहा जाइछे। अच्छा बर केते बेले आसिले अधरात्रि रे एटा गोटे आसवा टाइम की अधरात्रि काई आसिले से भी जानछि जे जो माने चेई के थिले तांके ही पसी पारे आम बर आसबार समय भी बड़ जटिल समय चारिपटे अंधकार हो ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ ସମୟରେ ନାହୁଁ ଯଦି ଆମେ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ନାହିଁ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଅର୍ଥ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣି ପାରିବା ନାହିଁ ବର ଆସିବେ ଚାଲିଯିବେ ଆମେ ରହିଯିବା ଏହାର ନିଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ निद्रार अर्थ हूँ पाप मरछ पढ़ु प्रकाशित 3 अध्याय 2, 3, 4 जल्दी पढ़ो जाग्रत हो पुणी लुप्त प्राय अवशिष्ट विषय सबको सबल कर कारण आम्भे तुमर कर्म सबको आमर ईश्वर को छामुरे सिद्ध बोली देखि नाहु एणु की प्रकार शिक्षा पाइअछ श्रवण करिअछ ता स्मरण करी पालन कर ओ मन परिवर्तन कर शांति मंडली को प्रभु कहउछंती जागृत हो इंग्लिश भाषा रे लेखा अछि निद्रा रु जागृत वेक अप लेखा अछि वेक अप आउ कहा जाउछि तुमे की प्रकार शिक्षा पायो छ मने पकाई परिवर्तन हुओ ता माने शांति मंडली को परिवर्तन दरकार अछि निद्रित लोक माने होउछथि जो माने परिवर्तन हेइ नाउछि एठारे केते जण अछंती मिथ्या कहबा छाडी दैछ जदी एठारे केइ अछ खइनी पान गुटका बीड़ी सिगरेट मद पाप व्यभिचार चोरी दुष्टता अधर्म एबे भी करूछ तुम निद्रित रोमियो 13 अध्याय बाहर करू तार 11 बाहर करू पुणी एबे तुम मानकर निद्रारु जाग्रत हेबार समय जे उपस्थित या जानी एई सब कर कारण आम्भ मानक विश्वास करिबा दिन ठारू वर्तमान परित्राण आम्भ मानकर अधिक सन्निकट रात्र पाहंता होछि दिवस सन्निकट ओतेब आस आमे माने अंधकार कर्म सब परित्याग करी आलोकर सज्जा परिधान करू निद्रारु जागिबार समय अर्थात अंधकार को त्याग करिबार समय कौन से अंधकार रंगरस मतता बोली कहले मद ये कहते आज्ञा बेसी तो पियो नहीं टिके कम मझी रे टिके पियो कि कम पियो तुम्हें सोई पड़छ रंगरस मतता कामुकता विवाद ईर्षा झगड़ा जो ख्रिस्टियन माने करूछन सोई पड़छ जो मंडली रे कहा रहउछि से मंडली सोई पड़छ बड़ बड़ बिल्डिंग को देखंतु नहीं कि छोट बिल्डिंग देखि करी तुच्छ करू नहीं छोट गिरजा बोली कहतु नहीं देखंतु केते मात्रा रे पवित्र जीवन बितेबा लोक से बिल्डिंग रे अछि आमेन जदि पवित्र जीवन बितेबा लोक नाहति सोई थिबा मंडली से दुखर कथा किछि जगह रे पालक प्रचारक माने खोइनी खाउछन आज्ञा किछि जगह रे सेवा करबा विषय माने मत पिउछन भयंकर समय रे हम अछु गोटे जगह रे मो खबर पाइली आ ता सत पालक गुणिया काम शिखिछि माने कोन समय चली छि गुणी करबा काम शिखिछि
পাস্টর জি মানে এড়ে খরাপ অবস্থায় অছু আমি রঙ্গরস মত্ততা কামকতা বিবাদ ঈর্ষা পাপ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ସେ ବଡ ଗିର୍ଜା ହଉ ସାନ ଗିର୍ଜା ହଉ ସେମାନେ ଶୋଇଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ କୋଳାହଳ ଦରକାର ଅଛି ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଏଫେସୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଉଛି ତାର 14 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଏଣୁ ଉକ୍ତ ଅଛି ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ हे निद्रित जाग आज्ञा एफेसीय मंडली को कोन निद लरिथिला जदि आपण देखिबा को चाहिबे एफेसीय मंडली को धरिथिबा निद आ से निद होछि आपण तार 5 अध्याय 3 पद पढନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟभिଚାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର रोइजा जोटी कमा सिटी रहबे व्यभिचार समस्त प्रकार कमा कोडी अछि व्यभिचार रहबे व्यभिचार गोटे निद अटे समस्त प्रकार असुचिता गोटे निद अटे लोभ गोटे निद अटे कुश्चित व्यवहार गोटे निद अटे ए सब कहू 14 पदरे कहले हे निद्रित जाग सुनो प्रिय चाटीगुड़ार भाई भौणी माने जदि टिके भी पाप आपनक जीवन रे अछि आपन सुई पड़िछन प्रभु एई दिन मानकरे कोलाहल करछथि मन परिवर्तन करो पापरु फेरो जदि आपन फेरिबे नाही ताहले आपन निद्रारु उठी नाहंती 10 जन कन्या डोलाउ डोलाउ शोइथिले सत निद एका बेले आसे नाही आपण इस्कारिया जिहुदा को जदि देखिबे से संगे संगे पाप रे पड़ी नाही से मजे मजे टिके टिके चोरी करिथिला डोलाउ डोलाउ लोग शोइ पड़ते टिके टिके पाप करिबे प्रथम तापर आउ टिके टिके करिबे तापर आउ टिके टिके करिबे तापर पूरा करिबे निद हठात आसे नाही टिके ढोलाती प्रथम टिके ढोलाउछ जदि एठारे के अछो ढोलाउछ आदि जागृत हो काई निद्रा क्षति जन्माइबो निद्रा असुविधा पकाइबो निद्रा हेतुरु आपण सब शक्ति हराइबे सब आशीर्वाद हराइबे ए निद्रा किछि नहे निजर अज्ञान अवस्था निजर अवचेतन अवस्था निजर अचेतन अवस्था निजर अवहेलित अवस्था এই নিদ্রার অর্থ পাপময় অবস্থা পরিবর্তন নহে অবস্থা আজি প্রথম রাত্রি আমি বিলম্বরে আরম্ভ করিছু ন অধিক কহিବାକୁ চাহু নাই আসন্তু আমি সমস্ত দিকে ঠিয়া হইবা ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଭୁ ଦାସ ପାଣି ମହାଶୟ ଟିକେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୀତରେ ଆମକୁ ପଠେଇ ନେବେ ଆମେ ଯଦି ଅବହେଳିତ ହୋଇ पाप को पाप बोली न भावी कि जदि टिके टिके पाप रे अंशी हे कि चालिछु आज रात्रि समीक्षार रात्रि हो अनुतापर रात्रि हो फेरी आसीबार रात्रि हो आसंतु आमे समस्ते 5 मिनिट माय चक्षु बंद करिबा एई समय कोलाहलर समय चालिछि এই সময় নিদ্রিত লোকମାନଙ୍କୁ উঠাইবার সময় চালিছে এই সময়রে যদি কেহি বি অবহেলিত হইকি অছন্তি কেহি বি যদি পাপরে অছন্তি ফেরন্ত আজর দিন ফেরি আসিবার দিন অবহেলিত অবস্থার জাগ্রত হেবার দিন आपना गुटी के परीक्षा करंतु समीक्षा करंतु आपण केमती अवस्था रहउछ के कहारी को देखंतु नाही चोखी बहुत करंतु समस्त आसंतु आमे समस्त प्रेमी कविता सर्वस्व
ধন্যবাদ করছি রাজা, গৌরব করছি বাবা। নিশ্চয় প্রভু অনেক সময় ଆମେ ଭାବୁଅଛୁ ଯେ ଆମେ ସଜାଗ ହେଇକି ଅଛୁ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଅଛୁ ବାପା, ଆମେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛୁ ବାପା, ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଅନୁତାପ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛୁ ବାପା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଚଲା ପଥେ ମୋର ତୁମେ ଯେ ରହିଛ, আখি মো দেখিলে ঘরে টিকেবে, অন্ধার পথে জ্যোতি হই তুমি, গড়াও যে পথ খালি অনুভবে, শুনে মু অন্তরে তুমরি ডাকটি, শুনে মু অন্তরে তুমরি ডাকটি, মমতারে যাহা শুভে, মমতারে যাহা শুভে, রহিছ যদি গো অদেখার পরে, বন্ধু হই রবে, বন্ধু হই রবে, বন্ধুর পথে ছুটিলে পথিবে, করিলে তুমি কিবে, করিলে তুমি কিবে, রহিছ যদি গো। ଆମ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଆପଣ, ଯାହା ଆପଣ ଆମେ କରୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେଇ ସମୟ ଆମେ କରିପାରୁନାହୁଁ ଆପଣ। ଆମମାନଙ୍କ ଦେଖିବାରେ, ଭାବିବାରେ, କଥା କହିବାରେ, ଚାଲିଚଳନେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛୁ ଆପଣ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛୁ ଆପଣ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଶରି ଯାଇଛୁ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପାଶରି ଯାଇଛୁ। চাহ যাহা তুমি ও পাখর প্রভু, সেই সব বুঝে নাই কেবে, কেতে যে আঘাত দিয়ে মতো যেতে মনি যত নাই কেবে। ক্ষমা চাওছি আমার অনুতাপ চাহ যাহা তুমি ও পাখর প্রভু, সেই সব বুঝে নাই কেবে, কেতে যে আঘাত দিয়ে মতো যেতে মনি যত বিদায় দেবে, তথাপি ভীতি ভালো পাওয়াতে, তথাপি ভীতি ভালো পাওয়াতে, সেই কথা মনে ভাবে, সেই কথা মনে ভাবে,
ରହିଛ ଯଦି ଗୋ ଅଦେଖାର ପରେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ হবে বন্ধু হোই হবে বন্ধুর পথে ছুটিলে পকিবে করিলে মধুবে করিলে মধুবে করিলে মধুবে করিলে মধুবে রহিছ যদি গো অদেখার পরে বন্ধু হই ভাবে বন্ধু হই ভাবে বন্ধু হই ভাবে বন্ধু স্বর্গীয় পিতা আমি তোমার ধন্যবাদ করছি আমি আজ অনেকে অবহেলিত অনেকে আজ এই পাপ নিদ্রারে নিদ্রিত আমাকে দয়া করো রাজা আজ সমস্তে পাপ নিদ্রারু জাগ্রত হুয়ন্তু অবহেলিত অবস্থারু ফেরন্তু রাজা বাপা ସେପରି କୋଳାହଳର ସମୟ ଆମକୁ ଦିଅ ରାଜା ଯୋଉମାନେ ଆଜି କାମ କଥାରେ ଅସୁଚିତାରେ ମତ୍ତତାରେ ରଙ୍ଗରସରେ ପାପରେ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ନିପୀଡ଼ିତ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ରକ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅ ଆଜିର ଦିନ ଫେରି ଆସିବାର ଦିନ କ୍ଷମା ପାଇବାର ଦିନ ହଉ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ହେ ବାପା ଏ ରାତ୍ରିରେ ତୁମେ ଆମକୁ କଥା କହିଛ ସଚେତନ କରାଇଛ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଛ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିକି ଭୁଲି ନ ଯାଇ ବରଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଦୟା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ବଳବାନ ହସ୍ତରେ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ